Munini wa komishona wa Samburu ya gatagati Titus Omanyi ni ekirite mukonde gũcinwo kwa mĩtĩ ya mĩthaitĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 32 kumana na watho ũrĩa ũrekereirio nĩ igoti. Uamuzi ilitoka kotini, ile court order ile tuchome hiyo sandalwood ilikuwa 8 tons ambaye ina worth 32 million. The case bado iko active kotini, inangojea defense inaendelea, lakini exhibit tulipata court order ya kudestroy na ndio hiyo tumefanya. Oho Omanyi augite gutiri mundu uri na rutha rwa gutema mĩtĩ ĩno na uria urinyitikana na mahitia maya aritacukagirio makinya maruru ma kiwatho, aikari makiuria kumimenyerera. Kama hii inatoka Kirisia Forest, hakuna mwenye amekubaliwa kuinterfere naye hata kueguza, kuifanya biashara na kadhalika. Na sisi tuko macho kama serikali, mtu yote ambaye amejaribu tunamnasa, tunampeleka kotini na anafunga kulingana na sheria. Murugamiriri wa mĩtitũ Samburu Jeffrey Okeyo augite riu mari maitho niguo gutigirira gutire mundu uraingira mĩtitũ-ini guthukangia mĩtĩ ĩno. Whereby we have also arrested the actual players and anybody who is who is found conveying the same shall have contravened the law, and it doesn't matter who you are, it doesn't matter your position in the society or in the public service. Okeyo augite thirikari ni kuhinga njira ciothe iria ihuthagirwo ni agethi a mĩtĩ ĩno mugaru na watho. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wanjiru wa Marofu.